hak step artrik noi wieng arca psau wei rangba ubanya la kali na molai da kaching thu bon wan shapulo hamar ba poya surok bachuyan kitrok ket marbam ka Food Corporation of India FCI loi I wei ksau bara asuntur ya ko I ka plastic boyong utai rangba na kaching iper la her ban kni etek plastic hakaba lap ban ya ka mediap iklung ibala kha klem dap banai lani khalor kani kaching lap kala pagnet yuni rangba uba khamadian ula pentep shigireu rangba agate ka than hadien kani la pentep shiki bor pulet ki balawan ban pej bene ekte media bi khlung bla lap bai dei kan thai shushu nak ching thu ki bakham rangba long bai ni khlung idei bla khalor klem dap banai bai idei bla dan apreng riu lani nyu banai henrei ka bakham song lungo along balai la thep plastic por one bread ki media chung I hagate ke chaka pala suba balon bread I ka pormiet dagi bom dan jisko bat ki balayap kaching tiplam ki pulet adu bapalaj gini khbor kidang pelong kaching toket bar kaching wat benia halor kani Alap sanengkong pasti biyong. Tengaya 10. Dawan itu ngalap yang beri badan hani arngut. Tu ngalipu semula. Tu dawan mulai ngalap kila ibu beri kan dengan tips no benda tak kelong lah. Aku tahi. Kumbakan no bejep yang Ruduna spau. kemudian dan semua milik sino babi. Ngawan mulai 10. Dan mula 10 semula ngawan biang pek ngalai ibu dan beri hani. Ten kampanai dai airu asyik dan laingut kentai argo senrang seperti markil alap itu media ai kumta tegitu kita ajik tips ni stai saya itu pakai dan datang kata him tu ni era Hati ini di media jong di belah ni jong kelong bedang kai mat dan nak liang jo pihak din bapilap ni pilap pentip nam skibor pulet em kilap nak kipat ba tengi berkamai dan nyetip saya bebenar tari ihdin belabun beriu kan kita kamai jika kamai la jong nyetip sno dem tam Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya